Kawai ke kena ilekai football jong kejerla ya kebelatip kerjeng kum Boni Filia Shulai kebedang kat Arsenal kerta kebasyong basa bat lagi jong kikimi kipa halau mali Shillong kalong kawai ni kena kan thei kebelai bansoy ya ke kontrak habai jong Bhutia Football School ha Mumbai nadu ka khandai terik ubenai Jemang Arhajar Arwar nong pathai habayo ban le ye kendu bat ni kran bat ilong bagane ke jingyolat jongi ban le shimbanta sya ketika silam ai jing hikai kenjat bol keritang na ke jing plilanti jongki kimigi kpa jongka bat ki bahayeng hasem Shushu ke Boni Filia kalai thuru bagadai ke bajui lekai hapdeng lane ka midfielder bat ke bala yoru bani lekai bat ke Bengaluru Football Club ha ka under 15 girls team dang ha kate kerta ke badang red hasunong ijui lekai bat ki khana shenrang namar omdon ki khana kan thei ki basngo tenat bani lekai football bat kamban se bani lekai bat ki perlok shenrang Henry ha kene ke kenti ke bamenta Boni Filia Shulai ilayo bansoy ya ketika kontrak bat ke Baichung Bhutia Football Club ha Mumbai na ke benta ki Sunsnam rekat ru bat ke Jingshong School Sendon ha Mumbai lai thu ru bahaswa ba inyo bansoy ya ketika kontrak Boni Filia ilayo lat ru bani lekai na ke Baichung Bhutia Football School bat namar ke jingtibit jong bani lekai bat ke jingbun ki jingshempang jong bani lekai lajit bani osoy ya ketika kontrak na ke benta ki Sunsnam bat ha keju kapor na kaliang jong ke yeng ke semru kila ailat ya ka da ke jing suk mensim na ke benta ke tei ke sap jong kum inong lekai football habayo bani keren khamba bat Boni Filia ilai thuru bai la yo ru bani lekai bat ibala yo ya ka kerteng kum ka most promising player ha ka state level chief minister football tournament jong snam arjar khat khandai bat khandiat tong ni ngap ka jing keren badi nga kerja Boni Filia Shulai nga dekat Arsenal kereta bat ngalit sekolah po Paimon School nga pengalaman dari ada live nang kereta ngalas nutenat ban pit football hat TV ngalai ke himan jonga baki lekai ngalas nutenat ban kinjat bol ngalako banyak lekai lang baki or nga dap sans nang kereta ngalayo ban practice bat ipa jonga hati hamadan normally ngalai pengadap Inggris nang kerdapat ngalayo banyak ka snong kelap pinyat dan ka snong ka football tournament Hindre wat lagi kamsha nga banyak namar ngadang rit ngadi kentai namar mentan kentai dan tak senrang kila syong ban syai tang da special reward mo yang pada ipa jongai la nganak kai kumbang la ong hi ngalayo ban practice hati hamadan normally minta te kamdan show Hindre pengadang rit manga te ngayo ban practice ni hangte ha jing jong naru ngadan kajaka sapok banyak kai kam dahe ia do kata Hindre ngayo hi banyak kai ngayo ban ketak bol shoot ball ngayo la kai baki bayi wasan jonga ki pasak marjan por ngaladap nyos nam kereta ngalayo ban rong Hajenes Grassroots Center by the head coach di Sekhan dan ki coach sang dulu kibla Arab yang kibla Aiman Sim kibla penikah yang komisa Melos Hendrik i Serhid Semerik Serendor bat kumju imes jangari imes Jarmi ba imes bayar kila dan kat lompat hadu hang kapor entah na JNS Grassroots Center tengah alakai Artli League ka Baby League bat ISL Children's League Hindre por ngalit por ngadap news nam hauju hius nam ngalayo banyak kai ya ka block level district level but state level por dang de news nam ngalayo banyak kai under 12 por ngadap first nam pat ngalayo banyak kai under 15 lok ngaki belak kam he manyanga ki de kat wis nam ngalai ia ki ngai bagi kila nang ha banyak kai ngakok ban kam tebet manyaki mo long ngan le khamha ngan poi khamha mo te kilong kumba ai mensim hi nga pa ngadang rit namar ngadang rit kereta ki ong bangala be bane namar ngadang rit kat benda poi kesnem jong kita ngala ken ban long kumki ngana du dang rit namar ba shnong judan kenthei te ngala la kai be baki shinrang te ngam jus ngo hi da la kai ba shinrang dan ki shinrang ru nga kwa hi bana kai lang ngam judan ka jing sngo ban ong baki di shinrang te ki kenthei ki long bana kai lang por ngadang deh news nam por ngalet first year jong bangalek kai under 12 district level block level state level tengah empat dah kata re nama ngadang red nak empat dah yot kai hi te danga dapat kendai
kelas 6 te pengalak kai under 12 ngalak yo hi ya ban job ya ka district level, state level ngalak job sisian. Te haka ajar ka kendai pat pengalak kai ka under 12 state level ngalak yo most promising player. Ka jenis grassroots center ru ka pediang bun kena ka shimbet kamju ban long the practice eru ki lep habe ki bun ki kena bawan hantu nama ka di government ka yarap shibun hayani te ka baisir dengan kamera ka long ka babasa ka grassroots center jenis ngalit laka sha Bengaluru ngala practice lang bat ki hindi banai kita kian banai ngala practice ngala dian kato ngala dan ka tournament KSFA jong Karnataka Women's League A Division ngala yo banak kai kita kian bat ka BFC for Shaban one ka try jong BFC ula dan COVID te ngaklam yo sho banai practice bat ka jenas hindre ka klam long ka pasap ngala pendut por hayeng daga practice lang ibu ba jonga ibu shin but hadian kat tu kan ni puan bang practice bayi bapa ngalayo kenduri mesiai iba ila coaching shatisha practice ki kena kentai shatisha umthli te shathi ngalayo li practice lang shatisha umthli la jengkot kumba live banai sau banai ngaya ka trial jong BBFS te ngalayo na jentip na isa Hendrik I wat lang adang rit Andre ilaong yang ngaba nganwan nakawan banit trial te ngalali trial hatu kasngihi ngalayo bansan sans na ko try ngalayo lang buat ka school ang Tihabans International School ning kamong siya may ngo yublay ula rin kabat nga do ka basta hadok benta nga ay ngo ulu ki coaches jonga ki bala ay mensim ngan ay ngo ri ki hinmen jonga may pa jonga ki bahayang masam jonga ulu ki ba ay mensim ki bala rin kabat nga kila kersanya nga hanya silang jungibun ki kena kentai ki shinrang kumju ki dan ya kasap te no nai punya sapai gitu hindra ya nang kesh to ka hapol ngaran game te nga concentrate ha nga berkat betang sepang ke game nga ko hi banyak we ka job te dang la ka ru nga mensim hai ki par por jo nga ki pedang nga ka tim nga mensim hai ki bakin la kai bha ki num buat lai dangi shat help makanaru nga mensim ki bangi dang la ban tumpai da kadan makanatang kat ni por tang khendet por ban kut nak ka game ru nga mensim ki ba ngidang la be ban yo ka jingjo nadu bang ngadang realize nam hadu mentat bang kham su tenat no player de Ronaldo Andre nadu bang la astang nak kai hamid feel nga la astang pet bahaya u Kevin De Bruyne namar ba ula kai midfield nga itinat haru kom aibor mo jong nga lastang panakai bat ki kena he haka arhajar apoi shabangan dab khatwis nam nga layo panakai na umkli bakadan friendly match persaya ka like gor nga hadian bang la practice bat imesiai sau banai nga layo banai practice bat ka team Lakers FC ru kunjo na Lakers FC ka tim jong baba jonga te ngalayo banak kai ki friendly match jong kiru long ki ailat yang abang anak kai na layo banak kai friendly match baka Chelsea fans sport club mo but kumjuru shawe ngalayo banila kai lang ki ka bun kena hanya senang kelas musik nama ba ketika madan kelam show te hendre ka senang kelak persang hi hendre nge kelam nak li tiki kena jungiru jong kasnong kila persang ban pensangnya moy ka jingsna hospital the hindrai ngi klemla te hadu minta mener ngidang kinma bachi ya katika manan ngi la dan angot bahasa sejit lang dekat batnga iwe ide san fidanong room ibala jula kai IWL na Silverden FC but iwe ru ifrequency riwan ibala wana kai ketika futsal tournament Nepal na ila represent India but ila yo ru ka jinchap